mamayang gabi ninyo tanan. Galagot ko. Nakadungog ko mismo. Wait lang ha, magpatagal sa tag-Diyos. 35K, 50K, okay, 1M views. Sige, sugdan na to. Ikagaw na mo, nahiubos yun me. Nahiubos ni tanan, nahigda sila naghilak. Grabe kahiubos na mo, kadugog kaliwat kunta. May supportan na mo. Gusto na sila yung asinso. Kami dili ni pa-asinsohon. Sakto ba na ina? Pero sige lang, di man sila nagdala sa among kaugalingon. Among amaning kaugalingon, maning kamot lang dyan ni. Kita ni